Hari abantu basaza kuna watu wanazeeka baguma bibuka wakifikiria abanse kubarihira amashuri, walioacha kuwaripia shule, abanse kubagurira karato kumbure bekana navyo sohora. Reka mu mitima tubikemwe ijambo, tuweke neno ndani ya moyo wako, bizoturinda gucumura ku Mana. bizatulinda Niwagenda ngo ugiye kugwa mu cyaha, ukienda kuangukia dhambi, ijambo rizokubwira ngo bibi, neno likakwambia hapana, kirazira, hapana, kuko bibera ubugingo ababironka, kwa maana huwa uzima kwa nayo hapana, no kunonoka mu mibiri yabo yose. hata watu kuwa wai bibera ubugingo, inakuwa uzima. Abashoboye kubika ijambo mu mitima, waliohifadhi moyo, impanuro nziza mu mitima, mashauri mazuri, bibabera ubugingo, huwa uzima, bibaha ubugingo, huwapatia uzima, bikabaha no kumererwa neza na kujisikia vizuri mibiri yabo, ndani ya miili yao. Urazi ko wari umuti, unajua kwamba hiyo ni kubika ijambo mu mutima n'umuti, kiweka neno ndani ya moyo wako, kumviriza amajambo y'Imana n'umuti, kusikia maneno ya Mungu ni mdawa, umuti twoha imibiri yacu, mdawa ya kuweka ndani ya simwe mu gusironka, sio leo tu, simwe mu gusivyibuha, sio leo tu, na bituma n'imibiri yacu inasababisha na mwili inonoka, kuwa wai. abumva ijambo ry'Imana wanaosikia neno la Mungu biyubura mu nkomezisha, wao wanajibadilisha, abumva ijambo ry'Imana bahindurwa basha ku munsi ku munsi, wanabadilishwa kuwa wapya, bakanonoka mu mibiri yabo, wanakuwa wasafi. Haleluya, 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 haleluya. kubika ijambo mu mutima, kuhifadhi neno la Mungu, kuzigama ijambo mu mutima, hifadhi neno ndani ya moyo, biduha ubugingo, maana ndipo na bikaduha no kumererwa neza mu ndipo mubiri. takuwa sawa na mwili. Umutima wawe sinzi birimo, Sijui ndani ya moyo wako kuna nini, sinzi bimazemwo iminsi, sijui kuna nini, sinzi ibyo wabitsemwo, sijui umehifadhi nini, ariko lakini icyari kidukwiriye kilichokuwa kinahitajika kwari ukubikamwo ijambo. uweke neno. Mbega twobika ijambo gute Tuweke neno vipi tutanalisoma? bila kulisoma? Erega mu minsi ya nyuma Najua siku za mwisho abantu ntibariko barasoma ijambo, watu hawasomi neno. kirengazuba Jioni abantu ntibariko barasoma watu ijambo, hawasomi neno. ni ukunkumura Bibiliya, Ufungu wa Biblia abantu biruka. Hari umuntu wabwira gutamba gatamba karirimba mugabo Bibiliya, lakini Biblia ku munsi adasoma n'ijambo na siku rimwe. hasomi neno. Basha, Lakini ndabinginze ninawaomba na tugire washauri umwete wo gusoma tuwe na ijambo, bidii ya kusoma neno, bizoturinda gucumura. tuzuia kutenda dhambi. Tugire umwete wo gusoma Tuwe na ijambo, bidii ya kusoma neno, bizotuma tumererwa neza no mu mibiri yacu. kuwa na wanono. Ijambo Neno rizotuma tugira ivyiyumviro vyiza, itasababisha tuwe na mawazo mazuri, tugire ibigumbagumba vyiza, kuwa na maneno mazuri, riturinde kwifuza ibibi. tunatamani mambo mazuri. Nitwasoma ijambo Tukisema neno rikaba muri twebwe rigwiriye, ikiwa ndani yetu, ikiwa niyo sawa. mpanuro Pawulo yahaye Abanyefeso, Shauri Paulo amewapatia ijambo Efeso, ry'Imana neno la Mungu ribe muri mwebwe liwe ndani rigwiriye, yenu likiwa lingi, ririmo ubwenge likiwa na bwose. hekima yote, Sahandi ribasi muri sio sehemu estoma, nyingine tu, sio estoma, nirija muri estoma, aliendi kwenye tumbo, siho ribikwa. aliwekwi. Abavuze ngo ribe muri mwebwe, Wamesema ndani yenu, nani majambo ribe mu mitima yanyu liwemo ndani yenu ya miili yenu, rigwiriye, ndani ya roho zenu, ryuzura imitima yanyu,